bana ruacha kalarin kona lat karodian biya kamal mi jira ma jidit gwasame kanwer online tv channel donga jen changa nyam ko ji ko bi ben kanwer online tv channel ko rejen wojen der lara me der jen wakani ko kien no bana ruacha ka kwiten kona lat karodian bana justin content walk rai wika so sudan bana kaling take roani to goro der and der rod palpin kaliang dien ketin kon telat karodian chiri mangai kon no rei doaran kon ware te to ngwalong telat karodian na ngai kon no telamal tena ko rei wedan rei doaran se ko kujamoni goro jen wo de kon rodan palpin ketin kon lat karodian menyam amat kamdan no ko delia liu ko kona daro da kapchong gwasame en man bukonaling alaller burai ne kon ka jom shalat queer unit state te jen gormon o benwa yakel no so gore jen o de yana medi yana ling de yana nywa kan ko ken gwaye jo bana kwen gwasame jom shalat queer unit state jogo na da no lode kume bejenung ya ka do bdan ikan lat ke ja please nyak neme kaniri ko kien ko de kan najek no kami jiram jadid ko subscribe ko notification bell ko jotwine ko mete ga lar mishi brech be chamala shubake gwasa dana paila rech tangwas ni gwasa mani la bejelong chaler mala je kanitin content dong yos kani social media chit ke facebook no ban mi chana je share kani dial ko ken and then they can calling bana jome ban je chuling ka do badanen chaje non kaja okay jawo bana kwen gwasa me jawo shalat queer unit state ni justice rigbiam top chirajano bengwane nuari teori go kan kalat ray wake unit state baga moy karik governor dung unit state justice riek biem top chenetin loke kume de ketin yarke kume de kenetin kon tin gorke jen wo de kan korde kan atuk ray which unit state riek biem top bene tieda rodun ko mawaran waje kep ano budget luak yena governor dung unit state riek biem top chenetin loke kume kirma yadi jogano ramu ko to ke unit state was ente national security tetin jana ba ke bukume jalet kamala latka karami shidwar shijalat ngay konen go ran mi shidwar shijalat ngum de lele dio jan go de jimo keriek chaje de palika sona me jo malada go ane dial kon tilo ko kume kirmi yadi te katit karodian malar kono kume kirmi yadi lat kono ana rami modong shitke ngwani kala mala joko mon wo yen la jenti chodian lot ko tema chale veleno ne kon te kama yom tala no ken kenete gorke daktreng ma char ke kume kirmi yadi tiken lus chirek biem top ngwane nuari to ngwana long yen ray which ke unit state no ne ngwana tori ya yen kan pigden kanalat no tele pigden michalat kan jodien kanalat so ade kon te ka nach kamishikana mo chala den go tang ngwane yan ka karon kina dangro widi jan dangro idungwan ron kina dangro widi jan dangro idungwan ngai kon diale
ron mishiwa right tangwas ni ken ngwen mi sha gwe kere dien bane ba jiga no te ke ngwene at donglat ke jek ti she gorno de mal der te kam no were kero dien re which ke yunte state ta ngwene ba chitke ngwentin kwe ne run kien churi lat ko bran ba mat ka kong ba kor ba jetok chire ma ngayen no re kem no bala na nyinten no de governor Riek Biem top daran te ke chuang ban go lara jeno en ram mo mu wech mu ram mu wech we janyon ba je dil yen ke ba je ke bu kuma no ban men ban ngai gwa se me ala mite ke michi tuok mite ke michi oda lat chewo kan wanen kon kwe run kenten kwe no we kan eten konten cha kuma kirmi yadi cha jelus ngada jengo Riek Biem top take a party don't kirmi yadi okay so keep that in mind take a kuma kirmi yadit kon yunta state raja kuma kirmi yadit take a party SPLA SPLM she ga no take a party no more gwaye but interest ko bineko baka chenga jega titen ajala ri ko ne so bana kula wore ide no wale chano lan man danan chok man ci kana la laken tele my comment mi chet tin gwas mene no ka jo mishalat ci Riek Biem top che ngwane che ka yene ka ron kina dangro jan dangro do ngwan no nyok ron kina dangro jan dangro de diech to continent che ngwane to ngwana long chala do jen che ka yere which ki unit state but peg dien kana kon lat kwa ka peg dien and wo peg mnindi ke kane ti chop kwedi no kana lat ci Riek Biem top jela no entema ci ngwane tin lat ke jek peg dien cha kware wiki unit state ko charudien cha ka yen lada jo mane ka shang independent day January tin take unit state joga no kumada ba yagang keriktin konti de lada nuare tin gorka jen wo de unit state daradak no jene lada je ko ba yagang kemede yanak kone kumada kel chine national security ne lat leta gwa ko ram wodior wujalat baja kep kume ko buidan ba tekamal mal misha de dak jen mi gore jen wo banne dial kontin lat ke jek bien ka lat ke bien goten konen tekaten bien ka lara January jogano gore mal kam nukun kalo do ngot kume ko mishiran che ngot cheke be lot be ngot be garama mo be kana dil yen ramo de lat ba lat reti jen Riek Biem top ajene gwane mal kam no kondial kano bi kume bo wij bajagang ba je lot ko beletin gorke ide lat ke kwi mala be kula lat ko mi dong cha mal cha janok china chicken mal chicken gore which ma wij la tenial no tela mal mi bi ten re we jamon so ku jamo de kondial de na participate kalat ko de we dorander te kamal no agendan en goro de ne dial de can participate ke jakamal ajo Riek Biem top ci Riek Biem top jalat ben go eni nuare we ki unit state te ke chong karam dana dere gor dere chong ko ram noka chaje de kef no dindo mi chungo ko ra dadien ka do mi mo chungo chi gur ke je ajene tel ram mo de julok de ngode kene yen ajene tel ram pen ko be chong kel ke kirma yadit mi chi nok ber ko kumada kuma SPLA SPLM aji ala kuma kirma yadit kuma jane Riek Biem top ajene mal tere we ka benteo keleo kwana ben gwasame ajo shalinga ajo kwar ka unit state ka kwi malka nogo jeno de mal dere ben rewe de ke de mal dere tere we de alamu gwa dio je kon dial no kone
no kono de mal der teten de na de ke teka mal de ne dial de ke teka gwa kentin diala kon la gor ka bere wuchen wo mi mitna ka kwerma gwa la mal la teten barik dan jenene ala kon te kon rey gwat run kama bej kone shal ken were gwat mi monteme ne diala kon tin lan were ne diala gan were especially ngani kwa ka target ngani were gor keke ngani were shanga ke jek ene ngwede mo mishi gor no dong dere no dere ka gang ba jigu jeno jin ajira mi shodo lut ajira mi jek so mi jak siang ngane ko betedi be beje long ray wich ka South Sudan ante me tele gwat mi gorge jeno de jo ngwar de jelington chede ma ngai kondi ale kodi ngani chigana gorno de shi mane ken de ga chenga turtur chigana no gono de no de ga chenga jek ajen maran tigde la ja to bentame ben nuare be ka difan be chon kel ka achang below luton dino kana di konan te ke power tin te ka lwang chigana gujano malat ke ngani en wo ye dor ko kwarmelet ken rana gujano michete ke power la gujano bishu dong tin ka pekte ga du ke teram biji la woch ti jange jeno ram chengi jego run bele benyam bele la ramimo bile te ke power bele te ka lwang bete go baga la lat la gujin jen wo dong power mo be chu pe ke jishe be chu karara dien jenen yen mo ka kirma yadi den tamme che gorno te ka mal me dete re wich ka South Sudan ko che power lwang ke liu che jakef che gujin wo dong te ram dong de jele kef en kumme de menana teten jen guyen mo tam mi chirante wo lebe tok de den bene kin ba mo ke yo baram mo ba jo mak ba je dwech ba je nakki ba le la dana ba le mi shi ngaje no jin mo dong mi telot che be dir ke ji ban mi nge jen wo ajira mi mo te ka lwanga ti ke power ya be dil ngaje no tire rika so emin le rode entama but chaje kula ngach ani re konan te ka lwang te ka power tin cha power ja kep ke tidien ran gwinje no ko ta ka lwang ka ta ke din mutu kora tela ram mi biela woj ya larga no ran mi dong chero moy ka mai mi ti ka mai la gwinje no tela rada dien mi bu gwada mo biela kan tet kedum la shwa bom yelong ka bom di mi just bi chugin jeno chang dwaje ke bi ka ngulel chere ko mi chaji promote tema let's say gwantaru ala ja promote long no gwan ala gwantar ne ne ko jira madana gujen o tika lwanga tika power ka duwe jike atika jitar kake bi ji promote long ko wana mo bro ko lwang ko bro du gang not knowing that tomorrow bo tedi jen menen yen antama no kon chush ke long shoden chale chi chon matot kan kwar kon dial kon ne kelga kirma yadi chioga ne di jek no tarami jek ne dial goka jedu la tuogo gwada danen kwa ne ko kwale shenga jek kabidi tele meledi chiri man tuo ka yunte state kama yom so riek man tuo ka panga riek man tuo ka nasir riek man tuo ka longa shuka riek ko kan gwesen kon shunya konten chen bila ne o jube shunwertin ki gwada wo ke Equatoria ke liu chen bila lat ko ne ti some of them tran ke choice ko dero da bar but don were menana ku li pitin ga bel me ba na benektin ka ne tin kon bana benek jen ke ne ke juba jen ne gwada dana te tin ga ne kon chola nuere kare ne ale kien ga tarbiyele kien ka ban wer ba benek pin gwada me ma too much long power te ke juba power te ke stain ko jen gwada ande kim yaditin kin me yadit pega ke order mi to bano yen wi anaka ke pega ke report mi sha no nga no be turni tin ko nan na be nen ga social media wi na be kula ngaje no rama mo che mu gwa che jalat is it not painful then jin mu ba ne ku ba kanek na gujiro do no ti wi ne na dial tele ji taram de ji woch wala ngwanga be tegene iti bulo dien bija pat ko be kana ka bum ko be kana gorno be kana wojo gwa dan titen doesn't matter whether you are living comfortable life or not
te tam titin tam ko de jen and gwada dana titin. That's why la na la ka chung wani shang no place watu ngodi al chugo les ka to kel ko mi changa chiga tiado chi tok mi chiga tiat jen tok do. So jo me gor jen wodi yena ling gor kono bana ran ngaje no ka kon ngane kon wari shi kon bi jale je kai wa lora bangan just we are simply living life need ko ken wi ko ken they are progressing let ken we ken kon let we ken ka kwarken kan kula faida ko bi bedorian bata kamal bedorin bata kai chare badoran ngure tena tama tele mo dor mi jini guje ne kon yal jalgare pini men video no kon to re dor kon men ke guj no tan dor kon ni nyoj la dia dagan doran ko tele mi shalat kan ke gel tele keng dia lat tele do ko do mi ben by the way la gwalung la dub dia la tin kon tin de piu jal kare dia la kalat ke so no be piu bu shu jal ke channel kel but gwan mi mo kuna la tere kore nak narodien ka kwi luanga ka kwi power ka ruade ka kwi janga mishal ka kirma yadit e ko e be par be jakan because nega mena gan more so this is wrong so genti ka mi ko da kamin go de na dere kamat en ka gwe long la mishiran che gorno ba mal be jeno by the way to me is very simple thing very simple ci demor ci de gang jo wich ko e bijina kwar de jako be bere wich de lo ni rodo pin pan de jonje bu kono lelde gar pel pingwane jen but regene mishi duwaru ko ba yenek ne de toni la beje longo no bi amalu kel jeli yana ne na tema no misha we cha na na gwada me eno bna lu marka la beje longira madan nengna la janga jin wo tire reka ko e chang chmali benbo bi ngada no ene mton mi chitwok ba jidil mo kerek jemi yana ne tem la rana shwa guru no be power be je consolidated be kwer be je be bum che be goro brodo wuj ko ngel je run we wuj jen run jen tokde jeli na kula ne na la wuj la ja kan ke ka bom karamamo ba kan ka bom karamamo den wuj be kula chong shu mi sha pelje bangno ano a ku de tin bo nare wuj kamal che jangeje la gbejen je no ne to shika dual so be chunga je no chamal che bugoro bai la let ko dual ban me cha je kep ko bom cha je yu ko bom yep la longa dan te ke la chwa tele jenta dan la na te ke je ko rami mo min nang na ka bom wi min dat ba je dil yu ko bom ka jo do dan de na ore ke je mala ja long karwa da wo mi charo do woch mi che resign che kuma che je top ba chu gu je no che te che luang ten number 3 brama jidi dana lele ben bela hon nishiang wi mon keli won tama me sha kwer mi jidi chaje no la mala teten ko kwer jidi de mo laje bana lara no me sha la da ngak chien en ba ko ki mal ke so na mo la lo nyen ko kien bala la jare le ka chen china le liu de ba la tan na la lo dien la we pin la wa gare dere sha la dere ngak so dere mo cha de bla duira ma da dien che de mo to so jen do badana la kwem jidi la ko la demand ke je balara no jin kwer mo wer pin a kwer dien be ba shiangan dan de naw niam ke je ba la guch ko by structure mi jidit do mi jidit ba jen nyoko mo gor ke jen o ba je la let so jen ka duptin content kuna la on yam ke but mitele we mi dera mo de je wo ke je dera den lo gwa de ke je la be je long kirga melet kir mi yadi de no gor jen o de bol mel ala vice president bol mel der la kwer tamre we ka so Sudan nambo take a question ma kodi bol mel charge gore jiwin mona koken dio je shiatong wan shiakaling ka kwide ano bol mel charge kon sanction medan en go dongda la kwer by far la larke nane long ko dere kweder je kodi jen me chai sanction cha kwa kadial cha ke kapcho ko jena wajen che tijje ga long che galat
jaram dan le tichirin okay di an example chu jig bani ga jar 125 to kontene che kum Uganda che no re which ka Sudan chu agwinje bangano cha ka gwiketin kon let kenka win mon te kane ti police ni ti gwiketin kon lat ka rodien katin but o awa justice la ja delay tok la ja delay cha jama la laska gwasde so gwada danan waje las gwasde bianen no biti dial bugo nyoko mishunka jala larga no sometime awa kut no chamal che mala nong la gwi keno chimala che jen but la take a time no chana jugo no nene ram let jeka continue le ni jeko bo gware be benon gwata mone cause ngai kona ti diala ti ne lat ke jek che be kana shana chaka look of course they larno chang me ti re che ko la ka wi mon gwata why do I care after all we laro ne dia luka but there's a plant tele ram let jek be kana shabu do ke jeka gwasen we gudwa we woben no ko quick content kon te pin mi ran he jen ko sha ngai kon to kon nen kon ke wan kon ken te kon link kon ke but there has to be something there mi mo bugwan jeng ne me le ti jek man logo de na te kamal then be je doj by any mean ko te jeng ne put to go that deserve to be over ka punish okay go jen go de yen jo me dien lingo nono ana chane goro na chana jal kel ka ta dan de ne kon de ko niam ke ja Jordan gwas me goro de nywa ya kel ngai ne je gwano tene kontilan ware tikan ke bon to goal ki par ne to goal to take it in ken par ne to goal to tony kon ware dio je kan kon roda na ngaji no ko kon ngane antama la nwar ne ni bo ka pari ngak bo ka bon ngak this systematic division and kwan ware tun wan ko alda ka je shi mugwa dio je gwade dane shi wo chane ne go chi chala do shin ware shi korean man nyok chi ka te ka par ne ki bon ti shi korean lat gwas kelten ko de kan kule jal kel but right now nguda kan ngajen o an kan bono to kane ngum let kana I don't know whether chigren mat or kan karodian mat but bon ke par mi chigren mat by the way mo gwache jek ko nyodo jeno bin war buga jal kel ban war ci kan rodian lon ko de ga jal kel mu gor jeno war buga jal kel gor yo these days ninta to content yo akarwa jana tika yo bi yikte ka ne ta ba ji gor bi ta follower metele ji yo teram bi ji gor jenen yen mo ko kono right ko run dangde no nuwar sharan mat nuwar shana te kel ci ko bene ko on tema te kon ken wer wewne nuwar wew to jane ne de ko ke yo ko wi na ga dorun mo kon back 2015 2016 2017 okay 2016 Dr. Machar che ko jupa gwade ba korkulo tok ke 2016 jo kon werwo jo kon tok ajene kwala dak wi kon 2016 17 18 19 bene ko 2025 tin werwo chamat ko kon 2018 there somehow chaben tok math but the tell right now chi kon te kan wer ko of course wer kon chi kan ngajen wo cha ka kok chang chi werwa je karame mo mate kel ke kum kir mi yadi right now let's say she an right ko ngum ko kan wore attack ne tin wan tin yer ka jan do bo manen o jina ngum la roje no ten wore ya ko ala yen mina gen wore kun ngunyo da mo ci konanen ka nasir chananen ci konanen ka longo shuk ci konanen ka maywut ala fagak ci konanen ka fangak ci konanen ka yunta state maybe ka kobo so ngai konti diality tin konen charen lat mishwalin go jine jin war me akoko yo o me nek neko me kana koko yo ngum nyir da mor ka je bana bi ka nek je ngu bine gad tiene bi ka bu wangono ka mach me kana kon kok te graj me lalar ken o ran me shara me di la tok a wachele la dire ke ne de konen shuch
I remember one of the example mishangun a western world wajin michi mit ka kwen ka shiriang a chi jedu shejek chi mit ka kwen chi le la gujene otene ti nagbot ka na me true mi shiriang a chi te ka kwen mi chi jek chi le la gujene otera mi chuch shere karam mai mat ka kwang me mat ka kwang la bodo te la ya pele ruich la chuje dan chuje na la pele ruich but la goro no kore yen ta danan te ka kon gen ta me karam mi shit keno mi chi bodo na ka ba mit be yoriang be yogine no ne dia le ga yang ga kel ti kariek mi dit ma gor dwel wal ka gor jen o der na der ke ti kamana na tuo ka ji je na tuo ka tama ka juba boka na re dwar no re na kana ke ganship ne kuma kirma yadit den la moyen ka odoro no yen wi na ka so ko ken tel me tuo ka ke telecommunication kana tele ka mobile ko tan den den werten kene kon la jor ka buwa pegdo cha ka modor wi na ka ke la de ka manan le jene ka ke so bi ken lat tel ma ngai kana ko chaje ko jin mi jinde pegdo chaje mu ka odor no nak da mod bi din nak gar those people they are human karna tichet kaya kuma by the way kuma jin point jila kuma ma chu gunje no ngungu ko te ko sometimes ne ko kind of things ke idea me dong de ko lar no idea da which ke idea mu do dia no kuma no is not you somebody jila kuma shele kuma jin point jira mo roje ko enaran lonya enaran nek bode enaran ke lew shuje so churo dwa wo jin chi jin kume ena gwada dan titina ti ko lwanko den wer ko dere ka ga ka jow ka kor ka gwar ena mi lwanga mono de tega do you can do it ko ya chak lora bang de chak gen wo jin bene ko ka gang but ti kon biya dwal e shi kume jalar who is not kume kon yal ka kon kume la ko le wiya ka ko ne ji ngode yon go ngode me shagwa but mo na ko yi men die de laro ena ran te ka lwanga me ne constitution bo ganga ji ka ganga ga ko ti ka freedom of speech mete mi jeng le rodo bidil lat ban mi si chershi o jagan wena mo mi si gor no dong de sho de lat jala ran ko wiya na ka pin ba ju luj ka pin mi chaji kep chai nang lwa yen ba yikulo luj ka ne ko ne la jitero ko chigen bu goron kan lel openly so na mo mediten but chu kume jin kana han tara da di mi kujimi so no need bo be dwala chi kum wena no you know that tell me jemi let ka ramadan mo ma you should be also doing what is necessary ka kwinene ko so na me chanwere konto ngwan chaga jako biken ti chudien lo biken kalat ne de konte de kelge kirmi yadi de jem nenen men tama liu kon mi ci roje jin raman yamala gwantarian ne dial ko la roje tama ka social media ko den warde ka ren mat den warde te kel no jokane de kon chunkel kirmi yadi de no mladien mo mijak these people can de kwa target right now go sha go gwanter and oderan de kon de koraj chala ne ka kor gwade dan I remember back in the day taka gan mar ne let kele ne ke ken nying tin kon to re ka so Sudan let lat ko di te bum naren ke queen wer wew ne kontin changa nuare jek but ke 2018 e shamal cha butan cha dial cha bepel chawo chi mal je teri cheben eneran der ta gabon and down and der tin so chine viet kon gan wer kon no go de ne shunkel de ne kel kan wer ko tele ne background doing politics chicken a politician but right ne ko wer kan no grodian we jalat ke development at tin kat ke je ke dit gwar ke je ke social media all the thing ten la necessary ko den wer ko nyam we do them but ngude gwanter jatin kogana ameram gijino chiro de ri de belo chonkel gwater be chonkel ga gwanter ko jen jege yo gwam jege yo ten jen kwa ile jomo nan go ne mitika yo de je gor mitika bon gur jen obitike party gur yo gur jen obunwer bi ka ger
guri yo guri jen wo bunwer bitik bikiti ke dej mu bum bum ti ke jeten bor gor kan yo ko shi kan bilet ba. Without money we can do nothing. We cannot help our people. Right now shush kan e ko na shush kan ko tela mititet ka dan mititet ka dan. By the way, things should be normal by now. De lana doran so chi choche de ten, but ko tela kon kwak atite ka kon. We are struggling, all of us. Okay, so jen mu gwi kon shush kon mugo kon tika kwaka tema to kon ke yo right now. Acha wesne ke kan nonsense la lat kendo take it lat ke fundraising to cha lut dong cha community cha je look, you know, all this thing me palka ke bala na doran bu kon kel banelan me de ne kon ang niam. I think de ka normal. Barik dan telekon mat gwa kel telekon no korodan jana kwale chola no korodan gwa dan cha dan dul ka kel. After that mi kon jen bara no lat jor adi nyo shengak lenye ya shengak tel mu to ka ya. So reality akwang I remember ala na mugur ka no biken mugwa biken alat wala jel ke kel la felken differences nitin kon te ke dindo mi chip kang cho tuok tin wen mo ba kong ba jamatin which is na me ne ngwan mi chawo kong la kenen mala barlong. And I know this is the only thing me yer community dan kana ngu kana gor ko bena kwer ba nganyega no and dia kwer de ne to de ka bot. These are the bad thing ka community dan kone shal kan wer me kan kono which tel do bana won yam ka ja gwaye jo me gor jen wo de yen ling wuni men ke wuni nuari chane goro no bana jal kaloy kel ala pinya pin kui kontade dung mala kon kula ling ka we mona do dien especially kon te western world dio je ngayen long no we tin kon yen tin chaka develop, you know, kwana cham yen ka te ka standard chicken chika tiang ane cham kare which nuari mara ma cham kare which nuari, you know, nyin kun ka ti charia leka tien ka fast food ala kwan kun everything is available ka yekel. But when a mene beja a nyok malayan na ka jelu yen 18 konta western world they na ka lat dong they let ka 12 hour no they let ka 13 hour they take menshal la shall get overtime there tin ka ji so kwai pay ka hour but doran re nuare dan teram let chang jan ka me mu por ka me la pur je dong chang 1 hour dong shi benang. You do 30 minutes, then be pal, you go. You do what you do. But Guashine, you're busy there in a tea cafeteria place. Be tam be spenten. Gurjan or Sheng, there a Buakade, Sheng there a Konyade. Allow most people live can brand below. Chirantelet. A jendan tulkon. Milarana quato or take a room one. Leda winnagatiang. A chang poor no cock. Cock there a kulishum no wenadian. Cock there at along. But go chilat tell Kakwiko tell me shamka. Cause metal misham kitchen de led by the way and kakadonium. So kakderonium and nemo take a quanmitatin, bukula meet kawi. Do no ran la roda sacrifice ko benam balwan kalene. But all lungi lenemo, de relat. So con the alta con collect taught de con collect there and there do motor ejectin. But men dinijan along, she o jin be jail bradin be muki you know. Men dinijan along, o con banajal kel ka drop kel alanatina. Lo bana ta dan and liu kon ga jabana ku kel de kono kapchong de jwa de alti de na ko konti ke de longa kapchong doran mi yen gu kon sha wota da long. There's nothing good there right kon tam. But gwa ka social media gwa way la kon right kon ka YouTube ne right kon ka media na ko ken go okay, but in reality re doran there's nothing there. Tell them at all.